marjasa dan lakinna baini madoraka itu kecuali matarutari laketa itu mereka agak ningi to baini macicopa na lakinna baini madoraka itu pangkatu tu baini pak polki maja magalungi pak makna pampanga handu agana sabeni majin kam surung-surung nang kalimamu tengah muri papia sebulan ya untuk terimusur mena manasu mena masasa mena masari mena matarana di metoje lopo juga sebenarnya mana kalau hube ini teman-teman kami po juga mana kalau hube ini teman capapa macicopa naga kan nang kato orang ni maringan 5 pak nalepak mana beni na wih ajak lalu pak wat di mau pak ilepak bene wat ding pak bene wat ding tapi age pakai tisu contoh tisu kong kebeni siapa sempaja pak wat ding pak tapi tisu pakai itu pun pak denok dikede paling-palingnya aku bami siapa sempaja kucak mas sempaja lau sambeko kucak mas sempaja lo pak gane 2 sakit pentingnya pak memuliakan istri makanya Rasulullah pak panggil istrinya ya Humairah wah istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya maka panggillah istri tak pak dengan panggilan sayang tapi bu bayani kanjae kumejok kalakin na lomak jama tabau liman na patabacan nangis surah yasin salamun qawlan min rabbir rahim ini tuh laki selama aku perjalanannya sampai dia pulang